Ekitabo kya Yona essuula y'okubanza. Yona okutumwa Nineve. Ekigambo kya Mukama kikija ahari Yona mwene Amitayi nikigira kiti: imuka oze Nineve, orurembo orwo ruhango, orurangire ebirubaho, ahabw'okuba obubi bwarwo buhikire omu maisho gangye. Konka Yona yimuka kuhungira Mukama Tarushishi, yashuuma Yopa, yashangayo emeeri erikuza Tarushishi, yaha empiha z'okumutwara, yaza omu meeri kugyenda nabo Tarushishi ngu ahungye Mukama. Konka Mukama yayohereza omuyaga mwingi aha nyanja, enyanja yagira ebingonzi bingi, emeeri yayenda kushenyaguruka. Nahabwekyo abarimbi batiina, buri omwe yatakira ruhanga we, n'ebintu ebyabaire biri omu meeri babinaga omu nyanja kwanguhiza emeeri. Konka Yona we akaba yagiire omu kicweka kyayo ky'omunda, abyami ayegwejegyeriire. Omukuru w'emeeri nikwo kwija ahari akamugira ati: obiire ota, iwe omugwejegizi we? Imuka otakire ruhanga waawe, obundi ruhanga waawe akatwijuka tureka kucwekyerera. Bwanyuma bagambirana bati: nimwije tuteere entenyu, tubone kumanya otureetiire aka kabi. Batyo bateera entenyu yakwata Yona. Bamubuuza bati: tugambire otureetiire aka kabi, okora murimo ki? Noorugahi? Owanyu ninkahi? Kandi ori wa ihanga ki? Yabagarukamu ati: ndi Omuheburayo, nintiina Mukama Ruhanga ow'omwiguru, owahangire enyanja n'ensi. Okurugaho bagira obwoba bwingi, bamubuuza bati: biitu ekyo ekyokozire niki? Ahabw'okuba abo bashaija bakamanya ku yabaire ahungire Mukama ahakuba akaba yabagambiire. Yona okunagwa omu nyanja. Bamubuuza bati: mbwenu tukugire tuta? Enyanja ekabona kutuuza tukakira. Ahabw'okuba enyanja ekaba neeyongyera kuhinduriza, yabagarukamu ati: nimunkirize munagye omu nyanja, obwo nibwo enyanja eratuuze mukakira, ahabw'okuba nimanya ngu erihunga ry'amaani eryabajumikira ninye ryabatura. Konka abo bashaija bavuga munonga ngu babone kwisya emeeri aha nkungu, baremwa ahabw'okuba enyanja ekaba neeyongyera kubatabangurira ebingonzi. Nikyo batakiriire Mukama nibagira bati: nitukweshengyereza ayi Mukama, otatureka tukahwerekyerera tukazira ogu mushaija, kandi turota tutaho orubanja rw'eshagama y'otiine rubanja. Ahabw'okuba ayi Mukama niwe okozire nk'oku osiimire. Batyo bakiriza Yona, bamunaga omu nyanja, enyanja yatuuza. Aho naho abo bashaija batiina munonga Mukama, bamutambira ebitambo, bahiga nibarahira. Bwanyuma Mukama yateekateeka ekyenyanja kihango kumera Yona, kyamumera, yamara omunda y'ekyo kyenyanja ebiro 3 nyomushana na nyekiro. Ekitabo kya Yona essuula ya 2. Okushaba kwa Yona. Bwanyuma Yona yashaba Mukama Ruhanga we ari omunda y'ekyenyanja nagira ati: ahabw'obusaasi ntakiire Mukama yangarukamu, nataka ndi omunda y'okuzimu wahurira iraka ryange. Ahabw'okuba nagire omu maizi mingi ahagati y'enyanja, ago maizi ganyehinguririza, ebingonzi byawe n'emijumba yawe byona byandengeraho. Ntyo nagira nti: ncwirwe omu maisho gawe, mbwenu ndyareeba nta hekaari yawe erikwera obundi. Amaizi ganshwekire, amaizi mingi ganyehinguririza, amarebe ganyezingirira omu mutwe aho enshozi zisimbire emizi.
nashuuma nahika omu nsi ey'empimbi zaayo zinkingiranire kimwe, konka wiha amagara ganje omu kiina, ai Mukama Ruhanga wangye. Omutima gwanjye kugwagwire enshazi nakwijuka Mukama, okushaba kwangye kwahika omuri hekalu yawe erikwera. Abaata omutima aha bishushani ebitiine mugasho baba basigireho orikubasaasira. Konka nyowe ndyakutambira ebitambo n'iraka ry'okusiima. Eki nahigire nindaganisa ndakihikiriza. Okujuna n'okwa Mukama. Bwanyuma Mukama yaragira ekyo ky'enyanja kyatanaka Yona aha nkungu. Ekitabo kya Yona eshuura ya 3. Yona okuburira Nineve ngu beetiise. Bwanyuma ekigambo kya Mukama kyagaruka kija ahari Yona obwa kabiri nikigira kiti, imuka oze Nineve orurembo orwo ruhango orugambire obutumwa obundi kutuma. Atyo Yona yimuka yaza Nineve nk'oku Mukama yamugambira. Kandi Nineve rukaba ruri orurembo ruhango munonga oru obuhango bwarwo buri kugendererwa ebiro 3. Yona yatandika kugendagenda omu rurembo, naagenda orugyendo rw'eizooba rimwe, naagamba n'iraka Ruhanga ati, hasigiire ebiro 40 Nineve ecwekyerezibwe. Abantu ba Nineve biikiriza Ruhanga, baranga okwesiibyako, bajwara ebiguniya okuruga aha mukuru okuhika aha muto. Bwanyuma egyo nkuru yahika aha mugabe wa Nineve, yimuka omu kitebe kye, yajuura bushuti ye, yayehumbika ebiguniya, yashutama omwiju. Yaragira kubuzya ekiragiro omuri Nineve ekiri kugira kiti, ahabw'ekiragiro ky'omugabe n'abakungu be, hatagira ekyatamira ekyokurya kyona, yaba muntu, yaba busyo bw'ente, naryo bw'entaama, bitarya n'obukwakuba okunywa, kureka omuntu weena n'enyamiishwa yoona bihumbikwe ebiguniya, kandi abantu batakire munonga Ruhanga, buri muntu arekye omuhanda gw'omubi n'obushusha oburi omu ngaro ze. Noha orikumanya ngu obundi Ruhanga takayegarukamu akareka ekiniga kye kingi tukareka kwerekyerera. Ruhanga kuyareebire eki baakora n'oku bahinduka kureka emihanda yabo emibi, yayegarukamu, yareka akabi aku yagambire kubareetaho tiyakabareetaho. Ekitabo kya Yona eshuura ya 4. Okuguubwa kubi kwa Yona. Konka ekyo kyagwisa kubi munonga Yona, yagira ekiniga. Yashaba Mukama ati, ai Mukama, eki tikyo naagambire obu naabiire nkiri owiitu? Nikyo kyandeitiire kuhungira Tarushishi, ahabw'okuba nkamanya ku ori Ruhanga ow'embabazi kandi orikusaasira, otarikurahuka kuguubwa kubi, oine rukundo etahinduka, kandi oyegarukamu okutareeta kabi. Nahabw'ekyo ai Mukama ninkweshengyereza, ihaho amagara ganje hakiri nfe okukira okugumaho. Mukama yamugarukamu ati, ebyo waakora gye okugira ekiniga? Bwanyuma Yona yaruga omu rurembo, yashutama aha rubaju rwarwo rw'oburwa izooba, yayeyombekerayo akaju, yakahungiramu omushana, okwisya ahu arureebera oku orurembo ruruba. Bwanyuma Mukama Ruhanga yaragiira omwongo kurandira ahu Yona yaabiire ari, gukamusangira aha mutwe kumutambira omushana ogwabiire nigumwita. Atyo Yona yashemererwa munonga ahabw'ogwo mwongo. Konka omu kasheeshe, omusheeshe ku gwajugusire, Ruhanga yaragiira akakooko karya ogwo mwongo gwayoma. Eizooba kuryaturukire, Ruhanga yaragiira omuyaga gw'oburwa izooba ogurikwomya,
Omushana gwateera omutwe gwa Yona yayenda kugwa enshazi yayeshabira okufa nagira ati hakiri nfe okukira okugumaho. Konka Ruhanga yagira Yona ati ebyo wakora gye okugira ekiniga ahabw'omwongo. Ona ati ego nakora gye kugira ekiniga nangwa ekyokunyita. Mukama yagira ati nosaasibwa omwongo ogwo otarahendekiire, ogwo otaramerize, ogwayemerize nyekiro gukagaruka gukooma ekindi kiro. Mbwenu nogira ngu tinkusaasiibwe Nineve orwo orurembo ruhango orurumu abantu akasiriira kamwe n'obukumi 200 n'okukiraho abatarikubaasa kutaanisa ndyo na mosho kandi orurimu amatungo mingi.